Ka kenhun ki nong yalam hari boy ban persya ya jeng temu wanra ya ke kasino ha ke jerla ya ke belatip kum ka joint action committee against casino ha ka arpo hendreu terik unai lur arjar arpar kala lumlang ya ki nong mi khamat pajba ki nong yalam ba pher ki ba kentup ya ki riurang ba ki long kemi ki nong yalam niam bat kumju ki khun samla ban persya abet ya ke jeng temu jong sarkar ban wanra ya ke kasino ya ke belatemu ru ban bo hari boy district kini ke kenhun kalai peliu jengmut bah halor kini ke kam bat hadin ke jingnya thir ya thain bah kalai simru ya karai basyan kini ke kenhun ke sedek bania kendu yo menteri rangba ke sarkar jela konrad kongkal sangma ban penpau sah kemat jongu bagi pajba ke temri boy ki persyajur ya kini ke kasino hakene ke jingilang balakot da ke joint action committee against casino lawan poi ki nong mi kemat pajba ki bakentup yo ba meral bonds im ubadeu MLA ka nongpo uba George B Lengdo ubadeu MLA ka Umroy uba Sosthanos Sotun ubadeu MLA jong jirang uba Balajid Rani ubadeu MDC ka nongpo uba Bibi Makodo ubadeu chairman jong senjuk kirang basinong Ribhoi district uba Ferdinand Kharkamni ubadeu presiden jong KSU North Khasils district unit uba Rangken Sai Makodo ubadeu CEM Barim jong KHDC uba Arbi Shadap ubadeu presiden jong Ribhoi Dorbar uba CBSIM ubadeu chairman jong Nongpo town committee uba Louis Star Lengdo ubadeu presiden jong FKJGP North Khasils district unit uba Marcus Martin ubadeu presiden jong HNYF Northern region bat kiwai Kawai kemat kaba hadin jong kerja ajumut jong ki nong bikmat ki balawan sepijelang kalong ba hakabidi bat ka district council ru kade kawai kaba page na kabanta ka trading license di nakaliang jong joint action committee election ya karai ba ngindet ke ya kendu ya u CM jong district council pan rangkat bat ke jingco pan ya ke jingirsan wa juga perlu bakinom isu ya ka trading license na kabanta gitu ki bodon jingtemu bandron ya ka kasino hang ni po Ribhoi district te nakabenta kani ngin sabuk appointment siapa district council bani kendu UCM bat ngikem scam ru barangkali yang jongka district council ru kat kum ka bang UI lem pakilat pakai kubur ki ai ke jingkersan bat ki la kentu ke sarkar pakim dei ban ai lat ban ya chakmat na ba pentri kam ni ka kasino hapo ka Ribhoi district ke jungi itai bani pa ban merap isu ya karai ka mulisim haji kedulang ni kani kajinya rally jungi ka sedang nadu nongpo bat katarik ngin sapetik kapor bobiang bat ngingit scam ba ki paiba nok snong jong katain Ribhoi paro ngin yemi lang kumju bat kata ka rally ka jungi ka long bai shadu syapo sekretariat bang ai ka ka dorkas bat haju opor ngila simru kirai bangin sebu igni ki flex ki bahe ka banto ka banlong ka signature campaign shaburo kini kitain Ribhoi ki jungi kum ka Umroy Mauti Jirang Umsning Nongpo Bonihat Artumer Kumta Teter bat kani ka signature campaign kanong bait tik namanta ban repeal no alane ban scrap no gane ka bat kalong ru ka jing yoi jongi kum ka kinoilam jong joint action committee ba ki paiba nang sinong jong than Ribhoi ru ki pen paulang ya ka ju ka jing bersya lingba da ka ba ya le ban sanya ka po jong ka flex ka balong kum kata ka signature campaign Regulation Gaming Act arpo arpoi ban scrap no ika lane ban repeal nomor ku mengitip ba hadin bengi ai ya ka jitho di dorkas hau pratrik bnai khandai shwa ka dorbar sunrai yui ya ka jengkan hapo dorbar memba jong ulo minister beriru kunju taxation minister ba la ai ya lightly ki license professional but hang tu la pau ba tidon hadu lightly ki jaka pentlong ya tak ketem khalai lani ka kasino te klem da shong thai nak liang ka joint action committee against casino ka bangun thop nadu ka kisinjuk kirang basnong lightly kisang malang nadu KSU FKGP HNOF nilai mir jumbut bat ngila plong ya ka jelang mendasgi benyetir bat man ai jumbut lang kunjo bat ka basok nat kalong ba nak liang joki MLA MDC lawan mikmat dari ba George Bilengdo ibade i MLA jongka Umroy iba Meral Bonsim ibade MLA jongka Nongpo iba Sosthanos Sotun ibade i MLA jongka Jirang berkumju iwe MDC ibade iba Balajid Rani napo jongka Nongpo kasulusi banang yang jukiru ki ai ya ka support syangi ka joint action committee banginang ya syahmat kamtam bangin penduk pendam no ya kani ka act nomor misutu ba ladakani ka karang don karang im lashai laiski lane hakisnem tubanwan kane ka jimpulong yang tem kalai kan urlong hawi keski ban ngodong ipi
lada ong menta nak liang ka statement jong chief minister bala sange lan stop rei kecishai kadai kinang cap in abeyance lada kinang bu shwa kat ya menta de ngipua ba hadin habut lada mengi ngim don show kita kino ilam ki ban sawan pa hadin kin habia khun biang ne kaju ban persya ya ne ketem khalai lan kasno de ngishim ya kamne kapor menta bat ngin pelong ya kawi karali ka bangin le shadu shishlong nampo jong temri boy bat kumjuru ni khot werlang ya kiwi ki district ru ki MLA ki MDC kumjuru ki riu pajba ba kini don bentala mangi